Hasteni Engineer Society Day, Women's Executive Committee ni Saktharmung by Fashala Agartala Press Club Palaijakha International Women's Day. Manjaka Hasteni Engineer Society ni Secretary Engineer Jinon Deborma, President Amulyo Jamatia, the Women's Executive Committee ni Secretary Doli Deborma no Khobi Kobun Asamarok. International Women's Day celebration जों बेलाय नतनि खुशी सिनि Women's माने society Tripura Engineer Society Tripura गे जोंनो Women's Health Wing कायसा जोंनो फर्म Palaijakha गे अब जों बेलाय न हामाय मारो सिनि test नि जतो engineer न गांगाय जों फर्म 1 परे जों दिनि International Women's Day celebration खायनो जों माने जं लायखा याव बगिनो जों 50 जन माने 50 जना जों बरिबो सारंनो सिनि आगरतलाव दंनाय हस्टेलाव कायसागे आम्बेडकर हस्टेलाव ता कायसागे अनंग मोहिनी हस्टेल गे बरंनि दुइटा हस्टेलनि जों मिलुइ 50 जना जराय बरिबो सारंनो जों दिनि सिनि एडुकेशनल आइटेम जों किसा बरंनो डिस्ट्रिब्यूट खायदा खाजाते बरंनि एडुकेशन पार्पस जाते हेल्प माते ओंखाय जों माहायनो जों माने आसा खायदं लायो फायनाय बसकां जरारावबो जाते जों माके माने जेबो सिनि बरिबो सारंनो कायसिनि दफानि जतो सन्दु लोकरावनो जों माके जाते सबाय मानाते जों अमा जतो निदागन जबा जतन थानिनो जों जबा सानो ताय हामबाय के खुलुमका Raja Khorang Ulini Shimi Pranapti Kokthum Chini Khorang.